Assalamualaikum. Good morning, everyone. So, it's an exam season right now. It's week 30, which is I have a week left before my exam. Therefore, I'm here in the library at 3 o'clock because why not? We need to grind. Kids are here right now. I'm gonna check out something in my university, which is we have this robot cafe, which is basically a vending machine. But I really love it because it's really tasty. I always buy the but I think I'll try something else. Flat white cappuccino, mocha. On my way keluar sebab saya dah duduk lebih kurang 10 jam dekat dalam library tu. Saya perlu keluar somewhere untuk ambil udara segar. Or else saya mungkin boleh sakit kepala sebab saya dah sakit kepala pun. Look at that. Supermarket yang saya commonly pergi untuk shop barang-barang basah. Saya nak atas macam ada Taiki, Fried Brothers ni dia halal dan dia nampak sedap. Weh, literally lepas tu saya beratur terus panjang macam tu tau. Alhamdulillah, memang rezeki. Dan tempat-tempat lain pun dah tutup dah. Nampak tak? Sempah saya tak suka. Saya rasa yang week ni akan jadi sangat menyakitkan kepala. So saya macam decide untuk vlog dia. So at least saya romanticize it. Architecture. Assalamualaikum and morning guys. It's the day of the exam. Lock my bike here. Dan kejap, rasa macam nampak seluar. Sekarang saya punya exam dekat church, which is weird. Weh, ramai jidan orang. Saya rasa tak patut datang awal sangat kot. Nampak tak? There's plenty of people. Saya punya exam selalu memang boleh buat cheat sheet tau. Lagi kalau budak science com. Look at this cheat sheet. We took almost 9 hours untuk siapkan dia. Semoga dia worth it, insyaAllah. Make sure your mobile phone. Bismillah. So, I already finished my first paper, which is Comp 1 to 3. Right now, I'm waiting to enter the next exam hall, which is at 1. Sekarang pukul 12.45. Saya rasa macam saya patut study sekejap beberapa benda 15 minit sebelum tu. Saya anxious sebab saya pergi paper maths. Saya pergi paper maths. Dan hari ni saya ada 2 paper dalam satu masa. Dan orang literally marah tau sebab dia paper yang dalam satu masa ni paper yang susah. Paper yang susah. I would say paper yang susah. Here we go to the next part. Scary, ya Allah. Saya dah lambat. Morning and Assalamualaikum. Today is the second day of the exam, but already my third paper. Exam makes me feel like I'm not even myself because I'm too focused with I'm going to study for. Dan saya rasa saya kena ada perancangan planning untuk next exam because I don't want to experience this every single time.
which is tadi yang cramming sakit kepala, tak tidur, benda tak best, benda tak sihat. Saya tak rasa benda ni is how it's supposed to be. Okay, so see you in a minute. Assalamualaikum. Secure no height. Cik-cik saya memang tak nak keluar dengan saiz yang sangat betul. Sekarang saya kena zoom dia macam ni dan baru saya boleh baca. Ya Allah, sumpah 10 kali saya print weh. Dah lah dia teruk lah. Saya tak tahu. Walaupun saya budak com science, tapi saya tak reti nak set up printer. Dan kenapa lift ni lama sangat. So exam kali ni, dia macam lain sikit. Sebab first time I need to bring my own device. Sebab sebelum ni, even though saya ambil computer science kan, even though saya ambil programming, semua exam dia adalah exam yang bertulis. Maknanya, there is no chance that you can task if your code tu bergerak, function atau tak. It's either kau sendiri tahu dia function, ataupun kau tak dapat markah. Tapi, untuk kali ni, dia bagi saya pakai komputer. Walaupun saya tak ada code pun yang boleh dirun. Saya punya rasa takut dengan info tu ni, dia taklah takut sangat sebab dia sangat theoretical. Dia more to cyber security stuff. Mungkin takut buat key, bila saya key probability and stuff. Cuma saya takut sebab dia negative marking. Maksudnya kalau contoh kan, saya test tu ada dua jawapan yang betul, 2 markah each. And kalau saya pilih yang salah, instead of saya dapat 2 or 0, I get negative 4. Which is really crazy. Mungkin dia nak nampak dia tak nak saya cuba. Faham ke? Macam kalau kau tak tahu, kau jangan cuba-cuba. This is not the time to cuba-cuba anymore. That's the end that's the end. 3 paper down. Ya Allah, teruknya. Subhanallah, my outfit is really bad. Oh, it's ready? Okay, so saya nak review paper tadi. Paper tadi dia macam okay lah. Cuma benda yang saya takut, saya sangat hesitate bila saya nak pilih jawapan tu. Walaupun saya rasa jawapan tu betul adalah because of the negative marking. Macam mana kalau saya salah, saya mungkin kena tolak 2 markah. Maknanya, faham tak? Macam it's better for me to not attempt or just let it. It's either way. Ya Allah, tolong jangan aku terserempak siapa-siapa. Saya ada lagi 10 minit. Saya lambat tu, saya tak tahu room saya kat mana. Tapi sebab ni last paper, so saya tak rasa apa-apa sangat. I believe it's supposed to be in here. Let's see. Come on, Afin. I am literally sesat dekat dalam ni. Where is N270? This is not funny. I lagi 7 minit dan saya tak jumpa dekat mana The Great Hall-nya. Kenapa di dalam ni? Tapi saya tak jumpa entrance dia belah mana. Which is crazy. Ya Allah, paper saya pukul 1 sebenarnya. Saya pergi masuk pukul 9. Saya memang tak sabar nak ambil paper. I should relax. Maybe I should go eat. Saya dah jumpa dah. Saya sampai sini. This 20 kilo barbell kit. The barbell. Yeah. Jom tengok berat mana. Aku dah kat sini. Haul saya hari ni. Dumbbell 7. Saya baru selesai solat dekat parent room. Wih, aku dah macam orang tak betul lah weh dekat sini. Sebab dumbbell ni satu dia 20 kilo. Dan sekarang saya punya pendalah ni kan dia kena ada sama langsung. See? Saya boleh tantrum dekat sini. Subhanallah. Ya. Saya macam orang tak betul. Tapi saya akan jadi orang betul. Ke aku udah didi je akulah. Aku ni memang
date for today. Tak pergi beach. Tak pergi. Tapi dah selesai solat maghrib. Dari Dangman. Tengah tunggu bas. Saya memang cuba untuk tidak mengalah dan tidak naik diri. Saya memang akan bawa benda lah 20 kilo ni dengan tangan saya sendiri. Wait, tengok bel. My mood right now. Saya rasa saya mungkin dah nampak macam homeless. Sebab jauh sebenarnya saya bawa benda ni. Itulah, saya tak nak bawa troli dari rumah. Padam ke?